بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رور ماما، أنا رور بابا، أنا رور زوكي، أنا رور زانري، أنا رمزا فيديوتي تي تيلتسكا جابي كذا دياتيكا أتسكا مانيري بوس منغا ngaabu atsika man rasa videoti isku atsika tsend kimia abone anini shanti atsika mi abone ike kwa kila video mbo iboka atsika mwingoni nolo aluha mbo itaizi ndika mediter zanka la cloche helioi anga atsika ro aluha maita videoi deke izimboka. Donc hadithi ninyane tu karamu del vlansika atsika mbo vulan toujours ka hadithi ze irkan rangahari na ventum sallallahu alaihi wasallam. Donc zengi hol nandai Qur'an ro mengonno luilo kamba ro nandai hadith vulani mtum sallallahu alaihi wasallam. Maana izmtum sallallahu alaihi wasallam iznaten ro havi kwa leza iz Qur'an bo vlansika ndika vlansika kwa angatsika kwa lewa insha. Donc yanti atkamisi hadithi boka ntum sallallahu alaihi wasallam nandesinin Jabir ibn Samra radiyallahu ta'ala anhu izin vlaamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha a'ta Allahu ahadakum khayran falyabda binafsihi wa ahli baytihi rawahu Muslim. Angatin hadithi ntum sallallahu alaihi wasallam nvulamba izkondran harmamia arekereke mnareu hataranga yani mali falyabda binafsi izi mtampnosa manrasa annafusna zistompni boke holo anga petkan tangnas safe holo petkan atintang robo holo zov vadino rizan kano ano mali navenno manrasa nafusno no tompni tinaka kurman kunnaka kai vanga livro izuru ka ihinanga tusa raro jabi annafusno no tompni boke kano mzaha holo nini famino izkano msivola rivadno anini responsabilité no rizan kano ani responsabilité no donc on otokru anga miero law kana kavadno miasa izkwa izni hila vola no anga meza mana yudoro anaz no toktu anga miezi haknaz donc ameza hizi haknazi mengoni hakini ni viavi atskafana video fo ankivaza mvula toujours hakini ni viavi anlallahi safe mengoni hakini ni viavi angefa nafaka nas mengoni ndihavatika mengoni romgene rusko manambadi antimahori au manambadi vazaha au manambadi kwa kila mahala inorato nroluha romangala vola ndreu mfano zampetka Senegal au zampetka Komoro basi zamangala vola nakater kujab kona famiku anyi famiku atu tsimahazo yani ater kondri mama kundikari nabavu be zao wiyo zatsihina rivad kutsihina rizana kutsihina tsikarazengi atskaka mpetka mahala atskatoktu izana fustika luha atskapkomi zaha rizana katsika yeundika rivad tsika ameza tsika ruha kindreu atskapko kamizaha ni mama tsika ndika ndrizandi tsika ndika ndizok tsika iskwa mista vela for ahlul bait holo luha zahano hol marikteno jab kon myan mand tangorek ndekeno yoro holo luha tokto zahano anubko yo mizaha rimama rizoki holo hafafari fokaza aletska jab koni mshahara tsika tertsika Komoru atertsika Madagaskari au atertsika Senegal atska hadinga amba misi holo mpetka ndikatsika yo holo rotokto hina rivad tsika tokto meza tsika isko vad noni la 50 euro nyane au 150 euro la kana kaizmiasa yu hakinazi tokto meno hizi hakinazi anopinga hizi hakindrizan kano anopinga reu wijabi hakindo donc atska kamis vola kaza dingatika angamezatika holoro insha Allah. Mengoni vula Hind bint Utba radiyallahu ta'ala anha izin vulamba iznandana tuzimtum sallallahu alaihi wasallam iznamba rezeheno yerkan har inna Aba Sufyan rajulun shahihun. Abu Sufyan yuhul bakhil
laysa yu'tini ma yakfini wa waladi, itsimamia za rahma pizandu karizano illa ma akhadhtu minhu wa huwa la ya'lam. Basi zimvulamba illa raha ilo kamba zamangala rahi wala itsimahei. Basi mvula mtume sallallahu alaihi wasallam nambarezi khudhi ala rama hapel ma yakfik wa waladak dikarzan kano bil ma'rufu an hatsaranga kaza mandeha mangala mandil tara ilo kamba mahapenaro safe an hadith ro mvula mba izukwa hol chamena basi no mis doro mangala fo mangala kaza mangala mba ata mandil kaza mvula ma vat kutsameza basi no mat musara hol mis doro mangala kama mis vola hol mis doro mangala ya. وجزاكم الله خير والسلام عليكم وإلى اللقاء.